Hayi Bhutzweli, angathi ngingacala ngikuthini ngine-situation thile Bhutzweli. Umntwana wami uyafunza form 3. Wazi maka-SMS kwangabuye ama-results wanatha poison welikhula, wanatha umuthi welikhula. Wanatha lo muthi welikhula wafike washonela esibhedlela eNhlangano. Kanyena bekafunza ngala kubongeni ebuhleni. Khabo-make. So bengicela Sito Bhutzweli ngimane hlanganise ngimane ngimfihle. Ngithenge libhokisi. Angathi noma ngichaza kona, angathi ngithini, confused, angitiva ukuthi ngithini, but nje ne-situation nje le kabi. Ngoba nala ngikhona khona ngisekhaya bantu, but yena kangcwatshelwa khabo mama le bekahlala khona ngalapho obuhleni. Hello Net. Yebo ninjani? Siyaphila bhuti njani? Siyaphila nathi. Hey lana sesisangene kakhulu Nkosi yami vele ngidawucela nangabe udinkinga ngikurecord. Ngidawukhona nami ukukhuluma manje lo ngiyade uthi cha nangi baba yabe sebangishayelene ka DPM nje. Baphaphuleke kakhulu. Ungangirecorda Net manje nje icingo lami luthe kahle umlilo liyahazahaza ngathi noma ngivakala kahle. Cha ukuthi ngiyami ngikuva kahle la. Okay, manje umfana uyaphila futhi ngikukhuluma iqiniso ngingakupha nenombolo yakhe nje ngingakupha nyaka. Umfana uphilile. Nami ngithole nje ngithola incingo ngoba nami ngiphathele ibhombombo ukuthi lo ngikubonayo. Ngagcina ngasathi bambi-ke sengifuna yena umntwana ngamfuna ngamthola wanginika inombolo yakhe mama. Wathi umntwana usebholeni ukhona. Nangibuya vele siyaxoxana nyalo njaka. Ukhona kudele ngingakusho ngimane sengithukile ngidawuthini nje ngoba nami ngibona lethi ithombe talo make mana ngitholile audio ke uyakufuna le audio labasina ya trenda nyalo ukuthi sikhulume lo make ndo hothi livi lakhe imake. Ngicabanga ukuthi ngidalifuna kule nombolo lengibhalele ngale ngawuphinze ngisende khona ngale. Okay manje ngoba ngiva kuhlungu manje ngiyafisa lokwathi lesiciniso nangabe kungilomake ngibona ukuthi uthini ngoba yabo lo mntwana yakhala nje nyaka. Utafunda sithi sona lesikolo nyalo lapha tamati khona ukuthi ufile. Angathi athi singathi kanjani ngabe kusifiso sami ukuthi nakungenteka bengicela nangabe angakhona ukugibela ngemsombuluko asavele siyobabomela uyathola nje leyo counseling ngamfakela nemali sakugibela. Cha mina lithukude inkinga. Mina nje ngitholakala nasemoyeni kusasa ngicaphe sitawuxhumana lo ngathi ngithi ngicela kulokhuzana lo ngoba sekudungadele sekuningi kakhulu nami ngibabathe ngiyabhala hayibo umntana ngiyehlisana umoya amazothi lamahle babe uthi uyaphila umntana bathi hayi ayikho lento le ushito yena noma uyabo sekusangene nje kakhulu kude lo sowathi uhlongo ngiko ngikuphi Nethu nje kude lempathi ngokufa umntana sifonelana onke malanga sibanga inzaba yencwaleni. Ngitshela mama wakho phela kunika imali zoncwala ngoba ufunze kubonge nomntwana mina sibasemgungundlovu mina sinesikhathi. Ngiyabona emgungundlovu phela kula kubonge naku la ndazi. Mina ngwala idule emvuma. Yebo ngicela sinena wesidibene nje ngeliphetho sidibana nabo umcebo omnene. Yebonini ncesini mani kakhulu ncesini kodwa nje ngicanga sitawushayelana kusasa sibone lethu sitala kanjani phansi sitawucela babe sebashayelena labanye basho ukuthi hayi nabo umntwana akhona aphila kabuya atawelule kathole lutho asitaka ngoba lento lena ingamlimata ngagcina asalimala mbamba umntwana kanti phela ukhona uyaphila. No limete mina ngifuna isihambe mama limete umntwana uyakhala nje nanyana. Angathi nami ukuthi ngizawuthi ngathi ukuthi umntwana ucela yena mama wakhe ukuthi phela mvakashele mina lento phela akasabe kuye nalo nyaka nangu umnyaka uzophela akasabe sothi ngoba usheshe wavala phela manete kuye sombona. Manje ngaka samkhama yaphela kasethema nakabulala umntwana aphila. Ngibone lengithi ingene akusuye ngiyafisa kuva le audio ndothola lelivi. Ngoba lizama kwakhe ngiyalathi nakungasilo aphandle nabe sebayiterminate kasathi sawuthini mnene. Hayi asengidoyifuna le audio ngathi ngayithola ngase sengiyakugcinela ngikuthumelele utokhona kuvalela ivuthi nguye mbamba noma. Ngiyabonga kakhulu kodwa ngathi inombolo le kanje yamakele ngihlala naye la khale lesisenzele ngayo. Kulungile ukuthi ngiyangidawuthumelela la kuyo konke nasengikutholile.
ngoba phela manje mfana wami lapha nje bese ngifuna kufonela Ken yambona Mphile Manyika yes Ken ngifunele Sifuza ngiyahlangana nele njalo kwenteka ngoba Ken umuntu lengikhule naye no kuthi inkinga ngiyabonga kakhulu ngicabanga namaswati ayeva tawehlisa umoya phasi umntana sitamsita nkosami usicolisele nakuye ukuthi akehlisa umoya phasi nje nale nombolo yami ungamnika anytime angishayele atokhona ukuthi asitaka la abe ngincesi kakhulu nawe siyangincesitela baba siyabonga ngkulungile siyabonga kakhulu yeah